Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alsalamu amtangani Allah subhanahu wa ta'ala fa kabashata toroma wala dami nazigiraka amba dami Allah subhanahu wa ta'ala to barka mai ka solke alkarabba sallallahu alaihi wasallam ka ana bona sanmu ana janya zanmu na mboro la mi folidi alislam chema ana musomama هذه هي الجلسة الرابعة يسكننا ناي اني فوق منبر الفقه المالكي المام مالكي كفقه منبر السانوي أكونا أنيا فاي هكذا انتقل الإمام إلى جوار ربه من تكو يندلا مالك بنا أنسي سكرا كتا أدبا ماما فاتورا نتكو يندلا أكاد يناجا كرا نكتكو يندلا وقد انتقل إلى جوار ربه على يشيري أنا نيما أنا المامي أمبولو من با أمي على باتو alaka getura minga tasraka asegra kata adaba mama waqad takharraja alayhi jilun min al-ulama kasoro ay getura chama ko adisi fere ku kala ku fadonna tew kal imam shafi'i ina fa imam shafi'i mi anda magarato ko laka teme wa ibn al-qasim akala nen jone fanak may ko shaykh ibn al-qasim kana fahl al-mazhabi aywa al-maliki ka tasra getura ko nyale de وصحنون فنكون ياك أيوة كلامي جتوري ويحيى الشيخ يحيى فنكون ياك كلامي جتوري وغيرهم أنو لونا نيوانا جاما المهم مالكي بوجينا دومنا ودو يا سرو أي كلامي جاما كلا أكا كلامي ونغرا دوني جتروي دوما كلو فندان نانيفه أكا كلامي وني دينك تا أقوالا كبونا يمدينة كوافرني على كلا سلسلة كديني وقد انتشر مذهبه مالك بن أنس كمذهبه أشرنا في جميع أنحاء العالم جي فندان ناني بلا جليفه ألاني أكلاني مباركالي نزبابو. والإمام رحمه الله تعالى مالك بن أنس الله سبحانه وتعالى كهنانا هو أحد الأئمة الأربعة المنبم ما ناني مي ندوغا بفو دوني شدن بو في على كلابا سلسلة كسابو كودنيكو المام مالكي أولو دولا كيليني الذين هم أعلم الأمة المحمدية المام مالكي كا أيوة على كربا صلى الله عليه وسلم كدينه ما ناني من با شيدون صحابه تمنيكو ما ناني من با أيوة دوني شيدون كتمم هون من دي بلجليكا ودي أوجترا ما ناني وروات الأحاديث بلا نزاع ولا مدافعي دوني تشايا دمته على كربا ستما كا حديث الله كلي تشودو أيوة ما تسوسلك أولا ما تسكو كمانيوني هكذا قاله العلامة سعد توري رحمه الله تعالى دون جترا ما فيا على سعد توري على دي نيوما يفو اخا كتابو منو باولي موقف الفصلي في أدلة القبض والسدل اكو المنبا ماناني كو هم اعلم الامة المحمدية ورواة الاحاديث بلا نزاع ولا مدافع وماناني على ان غرسك مالك بن انس ايوه تاسرا دلا on be ala bato wa tasira de ka o imam maliki de ninyi da kunya aywa damado kuma kundala suruna kadi amam hono mandewu jango aka seka shido farafnat le biya va amuno bi ala bato aka pumauka namba ka gafo kala namba ka masala kitu nambi o deke ka ngadine nyenebo anga donga fo joni ngunye anga nyemay insha Allah ta'ala ni Allah subhanahu wa ta'ala janani ala fon sirira سنقف بلسان الشرح والبيان على كتاب مختصر الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالكي رحمه الله تعالى سسواني الإمام مالكي رنا دوني فو أكني نما يلا إيه أمي ليدو من دا كفقا كفقه لا
nangwa mina pmaka ko andi se ka ngwa fa ala bajido babado mat se ka bamina do nyafe ambe do ala doni de fiqhul maliki gafe folo min ba veya anga aywa farfina tele biya van feya anga don bo kala da ni kibita fiqhu kala o ba damina yoromina insha Allah ta'ala amina damina yende o kitabe de togo yanve ko lakhdari na Allah shini kene yaddi la yini min ba man Allah subhanahu wa ta'ala yande ma ala kamina lakhdar la kata sheikh alluma masala munum ba kono al malika fiqhu do insha Allah ta'ala mun mandimu abina aywa domme ala adenge anabal makefe na ala salama ni yando noy lakhdar tigi lakhdar la fil ibadati batu ketugola ayad la al maliki ka tasra de ka aywa mumina anzi lakhdarima anga dono bo kala lada do anga aywa dugma ko sigibaw oluka kitabu folodo fiqhu kalana akma nyanyini anga baraka beni anga manyamo ka barai jango famu ka no ya sigida mumma jango abaraka kanu moula wa muallifuhu rahimahullahu ta'ala kana fahlan min fuhul al-madhhabi lakdartigi don getra kundo al-imam maliki ka mazhabula al-imam maliki fiqhu shidon kumbala hatta tahat ilayhi imamatu al-madhhabi atlela fo al-imam maliki ka mazhabu nyemaya bana ka se'ama wa summiya bil imam as-saghiri kumba welede ko al-imam as-saghir ba'da al-imam al-kabir malik ibn anas rahimahullahu ta'ala lakdartigi welela ha anaka shidoya anaka demsaniya aka doni bunyefe mazhabu malikiya shidon fe lakdartigi welela ko al-imam as-saghir ko nende al-imam fitini koy al-imam korba ko doni ko ni aka doni tienta ha ni njora a joro la abi puma cogo menane mi pumate al-imam korba tale ko ni mangutu nyumay lakdartigi mangutu ranayi wa huwa min abraz ulama al-jazair kada ko nyadama do dima lakdartigi fanaka nyenama yala o kuma ka don ko fengunu be ka fiye dallu munu be ka joyiye mamunu nyafo unafoli kaka mawdo munu ndakono ka ngalakali mawdo munu be seka mase alama jango ikase ka keta don ikase ka fota don lakdartigi Algérie jamana doni ba bakundo في القرن العاشر الهجري هجرة على كلا سلطة مكة هجرة أو سنتانا ها أو قرن تانا أو سانجمة كله سانجمة فلا فوق سانجمة تاناما كرنجر ليانا أيوة أسام بكلنا كونو مكو لقدر تيجي تلب بنا أو مودما لقدر تيجي الجيري جمانا دوني با باكوندو هذه نبذة من تاريخه يدكون يدمدو ديتوي إما أيرك تاريخولا jango ki jidi kitabin kanuna ka kitabu bunya sabati yoro ismuhu Abdurrahman bin Sidi Muhammad as-Saghir ayra tokolo mi bigita ka lakhdar sabe ayra tokolo ko Abdurrahman afa tokokunye ko Sidi Muhammad al-mulaqab bil akhdari o kumba wele ko akhdari yu al-alim al-allama ash-sha'ir al-jalil don ku nyal labo larabu ka dongili dal larabu kana ne larabu ka chenyiye ala kunyo noko yama ولد سنة 920 هجرية أبغينا الجيري جمانكا هجرة سانجمة كونوندو أني ساموغا موافقة سنة 1514 ميلادية كبه إيسا عليه السلام كبغيني سامبا كيلي سانجمة دور أني سندان نانيما بقرية قرب مدينة بسكرة أبغينا دوغو أيوة برسكونا دوغو دولا وني الجيري دوغو بادو بي نيون غرفة ودوغو بي ني دوغو با لاكو دوني يوبو ويلكو بسكرة lakdartigi wolo dugu modugu an biskire manja ayre Algérie kay وقد تعلم على يد والده ayaka doni baraw damene aka kalan kun volaw ayo mine ayra wolo fala wa akhihi ana korke kumbe doni chamangumbe o yerela ayaka doni kun vola do mine o yerela wa fi jami'ati zaytun bi Tunus aywa kalan rabbado be Tunus jamanaka ko jami'atu zaytun atamana kataye ay wati ke o jami'a fanana ay kalan jamangay wa kana abidan zahidan sufiya lakdarti kun ala batula bay amma ko kunde jena sufi nyuma yere kundo yaqdi naharahu fi tadrisi apma ka tlebbe jeli aka tlebbe apmi tlebbe de ke ka mokal alaka dinena walilatahu fi bayti khalwatihi fi al-ibadati akmi shubbele jeli ke afurmiso ka haga dile ko abi shuto beke aka khalwa sokono ala batul damana bayna ar-ruku'i was-sujudi was-salami kabiri alaye
ka rukuy ke alay ka teda bogala alay ka salamu bla mi shubba nafila lan jukoyna wa fi akhir al-layl yarji'u ila al-masjid ni shul laban yorokum zira abi bo aka khalwa ke sokono aka bato kero abi boy kana kam misirla wa yusalli al-faridata abina farda salim mawfa thumma yas'ani fi yawmihi at-tali bit-tadrisi absurakat le flana barada mene ni aywa kala ngalay na yi fajr salamu bla yorani mina na yi yelama ki nyishi kala noma mina gafo to akoro abi kala no ngalanda mene hakaza aisha abaluna ni jogo indela wa bi hadha faqa an-nasa ay mawdan nen la halayinde wala mithl hadha faly'amalu al-'amilun muhnu mandeu ay to ngani nyana o dilla deke ni ma ka nga ayo kulladeke ni barake bo ka nga barake ni aywa ketugo baraka nga ken ngetugo indela nunu den la deke kakkan al-ilmu in a'taytahu kullaka a'taka ba'dahu doni fembay Allah subhanahu wa ta'ala ka norodo ni bedi ama absuraka dodima wa qad intaqala ila jiwari rabbih wa qad taraka kathiran min at-ta'lifati alaka getura la khadar tigi fatura ka bo aywa ni jeso sigi ngono ka sor ay gafe chaman wala fi akany na maya kono ka mo kala ka wala filike gafe udla alaka rabb sallallahu alaihi wasallam ka dinena aka bara bulla odeka fokata se aka aywa fatulima ay kitabu chaman la min hal mukhtasar al-akhdari min navla oka o yaka gafe dlalay wa sullamu fil mantaqi kitabu dobe ko sullamu ayad la mantiqu la yaka kitabu ye wal jawahirul maknun balaga kitabu wera fana be balaga kitabu wera be ko jawahirul maknun o yaka kitabu dlalay wan nazmu al ajurumi ay ajurumu fana ayo fana nazmu o nahu kitabu nyumanyi nga kolo jedo ayo faranyo nga ko kedo ngi nyumanyi wa ghayri dhalika min at-ta'lifati ani ayo onanyo ana chama aka kitabu dlalay hasabat tilai ne ka yenge hakela ni aka kitabu la wala file min togoye abse kitabu tan ani duruma lahu qasidatun yusi biha shababa ay kala ndongli nyuma do dla o kala ndongli na akumi demsenu ndel ladini o dongli ni ka demsenu la shuka ka alakoka barsaba alayre demseni ibino fama sisa ibina don ko ma tlo deke o de yato ay chogorba ay aywa chogorba ya barake ka to demseni yanda ako qasida o dongli tusamma qasidatu nasihati shubani wa welede ko demsenu nga konna njeya ay kala ndongli min la ki konna jeya demsenu ya demsenu ladi ala qala fi matla'iha kala ndongli non dala abafo ko usikum ma'ashira shubani alaykum bi ta'ati arrahmani demseni jama kulu mba ladi mba lashu aya nyishi ala koma ay Allah subhanahu wa ta'ala labatu iyyakum an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum mbama akana tulo ka yera lade akana yera to demseniya giri bolo ha akana ka wati cien dodola abina nimsa de na demseniya ke horon harray girnga jogwa zay foita ko fo nimsa ay qasida nyumay sigerot sekana nay wati koronedo ay qasida inda fo anana se aka kuma yorola ko wama ahsana ta'atu lishubani ko ala batuli kan demsen de la fen o fen ko kay demseniya de la ni demsen ñu ñeshi ala koma duwo du kono dubi jo jamano kono jamana bi jo ni demsen ñu ñeshi sebe kuma tleo tlela otle bi ñe subhanallahi ala ka ngeshi ni demsen ñu ñeshi kloma duwo du kono dubi be jamano kono jamana bibbe tleo tlela otle bi cien otle bi kuya okuma demsen ladi ko wama ahsana ta'atu lishubani ko fembay ala labatu cenye demsenuna fasa'u bi dhikrillahi ya ikhwani ko mbalmaw demsenu aya ñeshi ala aywa kusmanima ay tamakata Allah subhanahu wa ta'ala kusma yorowla ay wurdi ke ka caya ay sigi kala ndasmawla ay sigi kala ngara mo koro ay alaka diina ñeñini akashido wa amiru awqatakum bi ta'a ayaka wati bedi alama ayaka wati beke alakola wa dhikri kull lahzatin wa sa'a aya chukudo akana ka shichi ayaka wati bedi ala kusmama kull lahzatin wati ni bele jelela wa sa'a anaka erbe ya bedi alama ni vamu iba donga fo ko lakhdar tigere aywa aka tabulo ko nyamminye ibi doni vamu ola وما كان يفتي الا بمذهب مالكي lakhdar tigi aka nyina maya bekono akunde fatwa ka fiyo fo almam maliki ka tasira توفي رحمه الله تعالى بفجالة شيخ فاتورة دقومي نابي ويلي الجيري جمانكا كفجالو وقد أوصى بدفنه بقرية بقرب بسكرة ب30 كيل يانا كفاتو ما من أني أكا سيا بناو ناناما
ay wasiya ke aka kalandoñi ko nen ngera a tato e allahu subhanahu wa ta'ala ma ku jija a wala dugu modugu min ga suru biskirala ku ka gerena ye yena kata aywa ashuturay kuma mina ni a fatura alhamdulillahi rabbil alamin kalandoñi ñon zama o kuma kuna ka bo a fatura yoro mina kata se aka kinga dan yoro mina abe se kilo 70 walima kilo mukani ko jama kalandoñ tilana fla kalande jama kulu do ko cheikhu daye min fo karamo daye min fo ambo de ka hallambe sa do ko fatuli kiraka ba ni yande alaka latike aslama sharia ayo fen nokoñi allah subhanahu wa ta'ala mako bala anga ko nokoya alaka sasma ko ko noko do ka famu keroyi fora nyongo ayo ma famba ko ayo ako ko ay wasiya mingi ako ka nga dayoro mina anve anga nga tana yende olu ya shuta ka bobo nyongoro ka don ukana doni foka ta se o yorola allah subhanahu wa ta'ala fon siriyara ku bo a fatura yoromina ka ta se a dayorola ala sheikhu ka kabako chama jira ula uka tama siraka ka jira ula ko ne don geturay ka jira ula ko joynye ala allah subhanahu wa ta'ala ka jo zanamay kabako bilibili badoy u farale nyona munu mason tama nolu ko kwatane mbe kumbo olu sekira u ko kono ku bita dugu kono nunu ndara ni karamogo shuye lakhdar tigi shuye Sheikh Abdurrahman Shubu bolo uyo kungo ceci kilo mugani konya walma kilo bisaba foka gere biskira la ka se a dayro la ayere ko kaka dayro mina u sera na yeye ya shuko bara beke ka bampewu ka sanuya ka selaka ka kabru nyumanze ka shutura kanye ka dugo ke aye ka sora ka seku ko kana laba ko kora kana nunun kon dugu kono ka soro nun tunna kungokolo kono ye fenge mi maja alay tunna kungokolo kono kalande munun daran karamo shiyol tara shutrali ke katla ka sey kana nunun kondugo kono kanu daku lafiya ka soro nun tunne de kono masaki siray wala gharibu kull al gharabati kabako belejele al ajabu kull al ajabi balma kay balma musu mi kabako katama kabako ya yaraka annahu ghadara ad-dunya wa qad 'asha minha 33 sana min geturay ni mbe fora mamina kitabu tanduru wala fiba mamiya ka nyinama yake aywa shuye ala batuliye kle kala no ngalani ka gafe tanduru dla kallaba ka alman maliki ka mazhabu nyema yake subhanallah ibara kama tulunga ka nyinama yake o fatura ka shito sambe sabani sasaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dem so be mi voyay to nga sebe sirata dama ibad don dama ko karamo matulunga ayirala ibado dama kwa shima chien ninde lakhdar tigi shiye sambi saba ani sanzaba qad sasa bidhalika ay mudani ode wa kana faridan li asrihi ayat li la mudani o shi dogomaninye bal li kulli man ba'dahu subhanahu wa ta'ala subhanallahi mawmat li for'at liko ala ya shire lakhdar tigi ka doni ni ya ayo asaka ka shidon ni nyeda lakhdar tigi ka ko wola yani kam ma soro mamin le fora ko kiba sabati ka fane lakhdar tigi ni doni che o basoro yimena ki munumunu ngani mbele jele kera ni mbara bay mbekera sambi saba ani sadaba konnana ambi ala deli hakili nyumade be ala fa ala ko dama na lay hakili nyumande mamima iba don ko jela botat lu nga yoroy jela boy sebe ka yoroy ma bi sebe de kayyan ka mawda sheikh ye sebe kani ashi faye mawda ni jifitini ni allah subhanahu wa ta'ala ka fasamandi yado al fadlu lillahi yuti man yasha fasamandi allah subhanahu wa ta'ala de tay ayo mami nyaja abadi oma aratu bi idnillahi ta'ala sisangoni nyala yini allah subhanahu wa ta'ala ka jeye an aqifa ala kitab al akhdari sisangoni anga do al akhdari kitabu kono بلسان الشرح والبيان ولا لدنا لينتفع به كافة المسلمين جانغو السلام بلد ليك النفسر على خصوصا أهل المذهب كرنجر لينا مذهب الدين وصعب ذو الجهد كل البذل إن شاء الله تعالى من الزكو بلد ليك على السفتني من نقيما فاميا فتني من نقيما من الزكو بلد ليدي لأصله بالأدلة من الكتاب والسنة جانغو كا أكبمان نوفانا كا تغنياني دلوي nako ni haramu ye nako ni makruhu ye nako sel farda na sunna ni nako ni njogo ni aywa haramu ye kadalu nyini o makan zanamo fana na qur'anuna kadalu nyini o makan zanamo na aywa hadsa kenama nashila li ya'umma naf'uhu alqasi wadani jango annafa
aka yoro janama an yoro surna ma bela jele labo mami be minani ken fiqhu makaye ha ako tigla ma nafa mami nyome fiqhu makana kaye ko fiqhu mawiye ma mawiye ko ati fo ala ko ati fa kira ko o tigla ma ka don ko ja mannundi kunve jaw be mani dalude jaw kwade fereme jaw kema ka qur'ane aywa kisse de tende ka lakra sama ka harsa kelma nashu kisse de tende ko gere gere fara nyonga o de o ka pman nununi no kara o tigla ma fana bina minani kene aye ka barakene aye al maliki wa ghayrihi mami maliki tasra maye jango kana fa sorala mami de maliki tasra ma fana ye jango o tigla ma kana fa sorala mina zeko belejele ke ka dalu bolo bo jango anafa ka bunye abai wa shuyukhi vaw anengara mako ujaddid lakum mithaqi ni laydu min ta yamba kurokura ko kara qaila ngap makana arju da'watikum salihah angi laydu ta ay ngona sara ka cesri ka fara nyonga ka ke jigiye awni ka ke jigiyanye kan jekulu barkale zigi senga jango dina tasra koro amoka se ka kangelen vo ngo awnya dewni sabe wo ka koto ngomiye na ala sonama ngo vana bi difa'u ke ka bana mazhabima hatta na muta ana akhirina fusa ya ka sai amma fanan ma Allah banka bi walaydu mi nanyodi Allah ya shere ni ando to anga seko kela akuma ambe duko de nyini awfe aka ndamen duko yi anjigi kan aka duko la ayan zama duko la fota mono mina fo fota nunga fo Allah subhanahu wa ta'ala jati kama aka fo aywa fo ko nyumana ana faka saka bunye wa hadha awanu shuru'i fil maqsadi sisa ngone ni nyando ndoy anga la yinina asghuli ma aqulu muhnuman de ya tuluma jo mena mivo aka lame wal kalamu min nazm al akhdari amina al akhdari fana foye fo ko minga al akhdari tika kitabu wala file ko ka ke koloje don ba bado fana tukura no fe ka gafe invara nyonga ka ke dogli nyumanyi o dongli insha Allah ta'ala amina kalake o dela nga dongli be ko mi koloje tigi al akhdari tigi manani koloshi fo don ba bagn adu sukun ferali fe akwa disi ferali fe fa ka soro aka bigi magara o koloyina o nazumu yo dogli sanamay lil allama abdullah wal hajj hamahullah don murtani jamana ka don ba bado ko ba wele ko abdullah wal hajj hamallah ashanqiti al qalawi allah subhanahu wa ta'ala ka getura do don ko nyalla bo o de bigita ka laktati ka kitab sanamay vara nyonga ka ket dongli nyumanyi amina jo aywa o dongli ndeka ko de taye baytan ba'da bayti dongli so kelengeli li kawnihi hadith al asri kadam munga aleka aywa kuma nunu aka kitabu kle kura donido adoni katimi adoni famuni kan noko ama wa mil hil ibarati aka ibara wiye ibara munu nyako bulo katimi sahl al hifzi aywa adurshili fana kan noko wattanawili ala talabati al ilmi adurshili na kalani kan noko kalanonga o de kama anya o kerengere amina o de ke anga jose amina tama o de ka aywa akana kinyana ko ambo mel akhdari kono o hil akhdari yerade wa fil khitami aqulu muqaddima labana mba fo ngap makana rabbi shrah li sadri allah subhanahu wa ta'ala deli allah subhanahu wa ta'ala kandu suku aywa wala yassir li amri baragala min azgile filakuna ala anako ya amma wahlul uqdatan min lisani sitgi masa ambani ni fay kadala nel labla fo fotaka sabati qala an-nazim rahimahullah ta'ala alaka getura sheikh qalawi sheikh hamallah ako falhamdulillah rabbil alamin ثم الصلاة والسلام للأمين سيدنا محمد إمامي رسلنا والأنبياء الختام أول واجب على من كلف تصحيحه إيمانه ويعرف سسواني لك جترا الجورا لخدرك بلسان الشرح والبيان أبا فرنيونغا كان يفهموي لخدرتي حمد الفقيه رحمه الله تعالى ربه tabtigi ay bara fola minge ay adaba matanu iqtida'an bil kitabi ay qur'an la de kay ay allah subhanahu wa ta'ala tanu barsabu ala ya yarakum tanu qur'anana wa salla ala rasul sallallahu alaihi wasallam ay solika ala rabbaka ka solika bona sanmoni ayo aji nyanzanmoka ta'atan lillahi ayoka ala labatul kama haythu qala ta'ala fi nasl kitabi kadaka allah subhanahu wa ta'ala ko qur'anan nasula wa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ko alere ala alena kamele kaw
قولوا بسولك على كربك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كون مؤمن من ندار على يلا نندرك كرك كريلا كون فنك سولك على كرك سولي دكودي السلام وصلاة الله هي الإنعام نافرك الله سبحانه وتعالى بسولك على كرك وينما دي الله باك نيما كرغال لي دتا كو على كربك وصلاة الملائكة والناس تضرعا ودعاء ملكو أن أمنا هذا مدون أنغا سولك لي ويدما كشدي ني دكوي الله سبحانه وتعالى لك دكوك على كرباي وهي واجبة في العمر مرة صلي ركيتي جاكو يا بليدو إشي بلجلي يكون الشين كلي كسولك على كربك على قدرة عليها ناصر لا يبسك ما وتصحب بعدها أو شين كلي تمني كوفسا كسولك توب بلجلي مصحبوي أيوة المملكة كتاسر لا ويتأكد الاستهباب عند سماء ذكره صلى الله عليه وسلم nga solik keli bi kanu akanu bi geleya kuma mena ni alakira saltuma togo fokame ni alakira saltuma togo konemme abi kanu yera gelema de la ika solik alakira baka kadam munga hatta kenama nashila alakira bako ko al bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalla alayya ko bakhilu ma tege mangele fitrin wale ko de maye nim hosso sama togo fora ma min gerefe atlo yen dogo fokame ama solikenga أو كما قال صلى الله عليه وسلم والمعلك ربايا فوتشكو منا وقيل بالوجوب دون بعد فنكو كصلي كلي كو مصحب دمتد كو واجب يرددو والأحاديث الواردة في فضلها كثيرة جدا هتسو صلف سمانديا كولا وكون نغا فكا فاكا تشان وكما موبي نيون دانسا ني تسري على ما لابان صلي كولا مهول من دو ايادو كو صلي ولا ني من دوندي الكربا كو صحابوما ومن اسا اليكم معروفا فكافئوه ni maye nyumange aya jija ka nyumange la sara fa in lam tastati'u fad'u lahu nama saka nyumange la sara maye dugo ke ay okma Allah subhanahu wa ta'ala nyuman donay ala bi nyumange la ka nyuma sara ala ya doko ala kaba sallallahu alaihi wasallama kuma menana ala ni ndine ndoni dakuna ay donita ala Allah subhanahu wa ta'ala jati kama abugara doni ngama annan doni ngama ay kasoke doni ngama ay je toro shia beddo soro doni nofe ngay doninta fo Allah subhanahu wa ta'ala fon siriyara ayo o tiensere awma ala ya don kongo sanatu soko sara ala ya don kongo warti soko sara Allah subhanahu wa ta'ala ya nyini envers ko ngan tiesri kaddu ko ke alakra bay alakra sallallahu alaihi wasallam ka sange ko du ko dama de se ka sara ab fode ma ko soli ko hikma bele bambi famwana o de mo hurmande on ke ayo ko do nawiye mo hurmande on ke nyuma do nawiye aywa hakilima belejele beka nga famu ka donga fo ko fanga foitana amba ka tsengen sarani minyi ambi duko de kai nga nanye duko kai obi be nema hakamima obi be kishim hakamima o sebe Allah subhanahu wa ta'ala ko ke alakra baka inde soli ginoye ni gindo babi famu ni vanana ka jirana ka fo ja duko yi hakendai ni fengu be mimbe bun hadama de se ko kono minga bon duko yi Allah subhanahu wa ta'ala ba fanya kwango ke alakra bay nga ala ko kanga duko de ke alakra sallallahu alaihi wasallam kanga duko ka bonawi kanga duko ke aka sahaba sanamoni alhamdulillah rabbil alamin hakilima ba famu ka fa ko ni njugo indo de zebe beka kanga duko ke imasai ni njugo kele do kala de zebe beka kanga duko ka karamo koy aslamu ato ngan cesri chogo beka anga duko ke angara mako wi an se ko dama jira bela jelela wa alislam furuba jamakulu ka kanga duko ke alakra bana bonawi alakra sasama ka sahaba wi nembede be famu solikula ko fa laban lakhdar dondala wala dal laban lakhdar tiko sayyidina muhammadin imami rusulina walam bijal khitami ko alakra sallallahu alaihi wasallam an wondiki ko nga nyemado ha ko kiraw labado insha Allah ta'ala siki were amina jo o dakuri keleka ko fa nyami mi banno fe gongo min dara la ka furanga wala ambi ala dili hakli nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ko di amma ala ko kaka ala yakama ninde ye Cheikh Qalawi donjogo ye lakhdati ka gafela ka faranyonga yani kata se bara bama e bina don Cheikh Qalawi ye minni Allah ka nasara asara herala Allah subhanahu wa ta'ala kan mbara inge anaye aljina saray barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwas samiul alim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى
من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المنطهاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما